guys, sore hari ini kita jalan-jalan sore ke Pantai Langee, pantai terlarang di Aceh Besar. Kenapa pantai terlarang? Itu panjang ceritanya ya. Yang jelas pantai ini belum dibuka untuk umum. Tuh, Pantai Langee terkenal dengan ininya, airnya itu bro. Air yang mancur dari dalam batu karang. Tapi harus menunggu ombak dulu. Semakin besar ombak, semakin kencang air mancur. Si kawan hampir basah kawan. Keren bro. Full basah. Si Putra is keren. Manyang dah. Tunggu air dulu ya. Adon mau foto. Saudara-saudara. Wah. Adam sudah menempatkan sebuah skin yang bagus. Wah. Apa? Keren. Langee ini bang. Kunci ya Don. Tapi saya ke kiri. Tapi ini udah aku ambil tadi. Pakai HP aku tadi. Aku nggak mau dekat kali, sini aja ya. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in this sky. When I'm on the other side.
like they are now. 'Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how.